Dorbar Mang Tyngka jong Khasils Autonomous District Council kan sdang naduh ke tarik Lber. Chairman jong KHADC uba Lamphrang Blah ulai thu akilat pathai khobor mental kesengi ba enam don kejing tingko hapadeng Mang Tyngka jong KHADC bat Mang Tyngka jong ying Dorbar thau an ke Meghalaya kaban sdang naduh ke tarik Lber. Ini ka jadmit ngakot energi kedulang jung wajib press ban pentikna yang ni ka session juga council kata ka budget session ke jong council jongi namta ka kebamut ka Dorbar Mang Tyngka ke jong muslim arjar arpuar arpulai kebangait pilayo jingtip Hakaban nakaliang ko office kala pentip lut sapi mo bakasti kaban long tarik jong march arjar arpuar hapur khadwi baji tinga kum chairman nga somani ni ka session kat kum ka sub rule 1 and 3 jong rule 36 of Assam and Meghalaya Autonomous District Council Constitution of District Council rules 1951 as amended. Yaki notice bat petip ya tarik berkapur bagajaka lasain daus ketri. Walaupun poin skim member baru lah kumnu life house ni shua katarik balabu. Tiga dia longga jemputip ya berang tanganika. Session keban Shillong ka tarik Jumat arjar arpuar lembar ba ini ka jiptip ini ada council tingla pentit marba kanila le por ba nalia junga pat cinti le kasuki chairman tingla ban penyahat kumbalabu pelaptip member tinggal git ba hoi ke jonga state kan sedang la south rik baka jongi sang prati atai ka kiyo ka por ya meli bikinwan mar ban pasco yaki bandolang ni session kam tamban ya kan dia budget session joni council ki jongi